Ekor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Social and Economic Life Development Department jong khasi jantia Presbyterian Synod Sepngi lingba ka Agency for Sustainable Development Initiative haka arpoterik metung aja punrio kala Pynbna man Pynlong biang ya ke Shillong ron 10K 2026 haka sitarik mailar aja punrio haka po sansteng baji mestap kaban sedang na SRGT parking lot pulo kajing tungu kalong man pusuthu ya kajing baik kajing long rikat dor kibrio kibado diktot haki dikot man pemi pisa nam ta ki project kiba ka Synod kalaseng nak betaki kena kibadon ki jingthot aki department kata ya ka Mairang Vidya Jyoti Inclusive Secondary School Mairang ya ka Community Based Rehabilitation Center Mairang ba ya ka Reverend America Center for Integrated Education and Rehabilitation Maulai Pynlong Pynlong yang register di nak betah ni Shillong di Shillong run. Having a snap nilai betang ni online registration, but kalau pila online check di artikel di website. Nak betah bantu yang register. Kami kom melalui pastor kita. Pila manage ke website jom ke Run India www.runindia.in. Dan pila manage ke website jom ke agency www.afsdi.org. Di hari ke website ni labu ini details baru. Nado ke kunung register jadi. Di rules and regulations kita pila manpek. Nang mapila man sungtu kuno benisyo minta hagabi day bat kitiran naman kani kamde syu kesian ke benikong di kumta ni la shubu be hantu di rules and regulations ke bani nget bagi Indonesia minta haswa bagi register jadi kin pe hai kin di rules and regulations badan hantu hapo jong ke website di nak minta ki kerdan lani ki kategori ke bani Pynlong nak minta ke keran kidan nyok tadi ki kategori but kumjuru hagabi day but ke registration fee meshwa batai dalam kejing pair di brief pada kejelang kejongi but kibai but kiban syakbar jong kejelang ke dalam kejing pair hagabi day but agency ke by registration but meshwa batai di kategori ini ni dalam nyong di kategori kabani kom kalau ni kena bahwa khatsan senam but ke by registration nak bentar jongki di bawah kejelang di lain sepatika but di bani syabah kalau sau sepatika ke kategori ke bawah ke dari brand khatsan but khat plusnem kini kalau nak bentar ki senram kentri but unjuk di under 15 kalau nak bentar ki kentri bagi senram but ke by registration kalau sau sepatika nak bentar ki local but nak bentar ki bay but di syabah kejelang kalau san sepatika ke kategori ke balai kalau kat prado lain usaha setiap yang ini rumi boleh kakun open category seperti tidak manusia minta harga ni kalau kita faham oleh usaha setiap tidak manusia minta harga ke open category but kebaik registration nak minta ini kalau kelas pak nak minta kita faham ke jelas but siapa nak minta kita mencoba ke jelas ke kategori besar ke dari lain usaha dulu usaha setiap ini kalau dulu pak nak minta kita jelas kebaik registration but kita menambah news pak Kewajiban ke kategori ke dari sampusan dan sampusan senam. Jadi kalau drill spa dan ke local but new spa dan ke Indonesia spa. Kategori ke drill ke dari sampusan dan sampusan senam. Jadi kalau drill spa dan ke local but new spa dan ke kewajiban. Tidak perlu ki alat tadi kategori nak ke di parliamentarian ke badan ke Pynbna di connect joki ke tip ke person with disabilities. Tidak arti kategori nak ke joki kita tiba hampok khatsan senam di orang junior, but tiba khatsan senam Shillong di senior. But nak bentar jongki kenundan kedua ke bayar dan kenundan kedua ke registration fee bagi mission, but kalau free nak bentar jongki. Di hari nak bentar jong baru kita mission bentar ni bu yang kita timing chip di chest number agak bagi nak tip timing ke jongki nak tu person with disabilities tu kita akan tip timing ke jongki bagi kita. But ketarik ke bakat tu ke bami ibu yang berikut ya kan registration kan dari ke artinya tarik ke jong bulan Julai jong kesnya mengajar Rio. Buat dia pilih ya kan registration nak minta ke shitio tam dan cibun kita register. But mereka cuma yo one di bawah press conference. Di lingkungan ni ke lahat kubur ni bentuk separuh kita dan cibun manusia minta hakin keran pilapan
register menta lima kita di website kita dapat apply Shopee. Angka bedi pat kerut naga benta kenika Shillong run dan ke ada zahar Rio kalau kunjung ini kumpulan Islam berada. Naga benta ki senior, naga benta ki begi kategori kerut kan ingin setang mantai na SRGT parking lot 10. Natanya yang kalau beli inuan ke community hall jauh lupalan. Natanya kio jauh St. Joseph jauh Chapel Road, jauh Pynlong, Yemi Syarat Samkhya, Waindo, Umso Sun, GS Road, Pynlong, Natanya Lake DC Office, Rajmon, Barik Point, Mulki Point, Hankiti Point, Don Bosco Square, Shillong College, Shillong Commerce, BGT College, BK Bajulia School, ke South Furlong, ke Pulau Bazar, Pat Inwan Biang Hapo, SRGT Parking Lot Pulau. Tiga route pat nakabenta ki on the 15th. But kunjung nakabenta ki person with disabilities yang sedang menantai na SRGT parking lot 10 Nimi Shalawali Community Hall, Jauh Lupalan, Jauh St. Joseph, Jauh Chapel Road, Jauh Pynlong, Retsamtia, Waindo, Umso Sun, GS Road, Kendailat. But na Kendailat ini dan ke split nakabenta ki senior but junior. Agak bagi junior kin hapan ship iaitu berhenti ke Mami Pegasus Hotel, kin Yash for Hotel Pulau Tower, Pulau Besar. Kita semi yang buat SRGT parking lot. Di kantor ke cash price nak benta jom lagi berjob hari ke jing bare, but hakikatan per temporary nak benta ke open category. Hatsan dollar pesan stem ke bani share ka ke open category. Yang shirkan bagi kente ke cash price kan orang punya. Yang one first kan orang sang jar, one second kan orang lain sang jar, bagi third price kan orang sang jar. But nakabenta ki weekly pat ki category, one first ki long 1,000,000, second 1,000,000 pat ki balan, one third ki long 1,000,000. Kadang ru ka consolation prize, nakabenta ki job, nadu kekerdan ke besar, nadu kekerdan ke nyo, tak jadi ki category kita ki bahapo khatsan snem, khatsan du khat prasnem, khat prang du lain pesan snem, but ki person with disabilities. Jadi ni ingin yang ki consolation prize kita yo harga 4 position do 7 position. Nri nak menta kita ipat kategori kita kami ngin dan one first second third. Bahkan dan ru ka jing yang medal nak menta jong baro kita complete ya kini ka run dan kita yo ya medal. Ngin ru ya t-shirt sebaro ki nong mare. Bahkan ta ke jing kepat kolong ya ki nong issue menta kita ladap register but itu kita nang register. Ketika part kunjungi ke lomba pila membership niki chest number pat kunjuru yaki t-shirt bat kiwi part dibangin nak bertajong pi bat lebu yang tarik yang apa membership niki hakalai po bat kalai po dari kejong Julai jong Muslim azar Rio dan ke Paul Shiko biji harbai biji step ke Paul San biji jambi ya kau pila membership ke office jong KGP Sepngi kepada mission kampung ajar jong school KGP Girls High Secondary School. Tiga juta part tu jongi root lima kenika lima kenika lat patai kubon kalau pan kepat ipi kino mission benta bapila pan mission benta dan mati yang kenika Shillong run ada jalan Rio. Keji mission benta ke jongpi kalau mission benta pan amin sim nak benta kini ki parlok ke jongi ki bedan ki jinduna ki patlet ke jongki pan kenong root keji tersyandam nak benta ki project jong ke KGP Synod Sepngi ke ba itrei lima ya nak benta jong ki parlok ki jong ki bedan ki jinduna ki patlet. Tiga juta ki ba kam kongsan nak benta ki runners dan ni nak benta ki nong mission benta ki participants kalau bagi nong mission benta ki ban pong baik ki chest number ba kumangalong ni lihat di timing chip harga bahkan ri dia tu ke time ke jongki pada nak dalam ke part nong mission benta bagi ndai ban law ke chest number chilin ter ke mare ke jongki but kinong mission benta ki ban cross route yang baru ke checkpoint bagi labo nanti report tu ke chest number jong baru kinong mission benta nanti kinong mission benta ki day ban wanra ke birth certificate kat komki kategori ke jongki but kibriu kiba don ke jinduna department person with disabilities tu jadi banwanra ki disability certificate ke jongki but nak benta ki nong yang mare akan don ru ke marking haman ke 1 kilometer agak bangimbu ini ki jimpedi bagi ladap ban mare 1 kilometer bagi 10 kilometer ke run berkunta haman ke 1 kilometer
kandang kini ke marking lagi ke bagi nimbu namun kita ni pada aktif ya itu tidak joki ilaman pun juga number pranyo san sao san riu wepan number pranyo sao riu san praan wepan kendai sao riu san bisa kita number kita buat susu aktif agar bagi bagi Shillong dan kita naik ke website job agency www.afsti.org. Jadi sesi English pun bagi kepada baru isu menang. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEM's app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEM's, our ride, our future.